buretse iyo ni indirimbo ya mbere iri kunkorera ibitendo bayita Jugumila. Indirimbo ya Djphilpeter afatanyije na Eazy ndetse n'uwo bita KADE. Kaburetse iyi ndirimbo buri mwana wese uri muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ari kuyiririmba. Aho ngeze mu kabari nyicara hose numva iri kuririmbwa. Umusazi wese arayiririmba. Nanjye byatumye mvuga ngo ariko ubundi iyi ndirimbo kuki ngewe itankoma byatari. Kuki ngewe itankoma. Kuki ngewe itankoma. Bo igizwe n'umuhanzi bita Eazy. Reka bari we ngarukaho bwa mbere. Eazy ni umuhanzi wahoze ari umuraperi. Nyuma biza kurangira afashe icyemezo cyo kujya muri Afrobeat. Yari igitekerezo cyiza. Ndetse ibi bintu yabigiyemo bikora neza. Niyo mpamvu bakakanya buri muntu wese Eazy ari kuri extend y'umuhanzi wese wifuza gukorana kurabo kugira ngo yaguke. Ari muri Afrobeat ari gukenera bita Eazy. Djphilpeter nawe ntabaho. Djphilpeter afite hit ziri hanze. Ariko nawe mu gutakiriza Jugumila byaje gufata umwanya aravuga ngo reka nkorane umuntu bagombaga gukorana nawe yari uyu nguyu kugira ngo bakorane Jugumila idukome kuri uru rwego runganuye. Kuri ruhande Jugumila ni indirimbo wakumva utameze neza ukayitukira. Yes. Sawa. Aho ni sawa.